Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Sakway na, agkablao man pa'y ni pagayam yo antijor. Thank you. Pasensya papagayam, tawan pa iti shoutout video tayo, gapoy tagduduma rason. Mangipaayak iti sumagmamanwa shoutout dito'y drama episode tayo. Kablawan tayo man, dagiti sumaganad a papagayam. The RJ, kan dagiti Stainless Boys ti Baguio City. Jasmine Rivera, Silver Sayan, Crystal Jade, Bronze Dave, kan Lean Masi, Villa Veli Sabado, Wineberry Romero, Leonora Bautista, Al Kathleen Umayas, Ana Lorzano, Rebecca Pagaduan, Imelda Cabang, Two-Tired Adventure, or Pards Mark, Lito Asuncion, Ador Cerezo, Raymark Montemayor, Francis Kaka Lopez, kan kada kayo amin ng papagayam apatpat ganmit. Thank you so much. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ngayon surat ken direksyon ni Jocelyn Oblero na pauluan iti Pamilyam Paidamam. Dito'y programa tayo, o naidaytan kaka. Tatang, irwar yun to man, nakitidul-tulid yung antigo abasaw. Apay aya, akasla ka asinaw amang bilin kanyak tapno irwar ka. Si kaya, tinagat-gatang kadagid yan. Ni tatang mo, kahit ko lang mo't nga usaran. Pangaramatam? Na, unay daytan tatang. Damagan nyo kit din no pangaramata. Siyempre, pag inuman mi karagiti barkada. Anya, barkada ko nam. Ayawanan mabuong aminan. Dahil balik ka sa barkada kat diskumpiyado account. Amuklat na mabuong amin, isa bayamaw. Agusar ka, iti adalitaan. Nitatang mo. Kababain mo ipausar ko ka nagiti gagayim ko ti agburbura plastik ka paginuman. Nagiti plastic cups, free, ti noodles kas kada sabon. Nagiti sarteng, ngagliklik kaban. Ay, nadaytan. Lasay-saya at ladaytan ti awan paginumam. Makainom ka nga raw, di tadakulap ma. Iluso po kayo mo't nga ama. Naawanan ti bagam, panawan na kaon, tanda ka saritak agayim kao. Boylet ka di tatang. Nagsalawasaw kamit kan. Api ngagkabil kayo nga tatang. Unay mo datan. Apay aya, tanalaing ka ako mabel, Rohel. Kinabil mo ka nun ni Edwin kat bumulbulod la iti basaw. Diyak kaya ti salawasawan niya. Anya ko mamutin sa lawasaw ti anak mo ka? Ay, dinak man distrubuan ta pampanunutak no niya tigatanga kiti antique shop.
Antigo manan. Ay adun ti antigo, agat gatangem, ngem nakadulin met. Anyat sirbi ngay dagijay, no saan mo met nga usaran. Apay ang isuro kaya, da kayo ay atagat gatang. Naa, saan akas ta ti panagrasrason ti padre di pamilya? Apay ay, taumay nakapapaan, Juana. Nakaulima ka, di sa Mudtoy man kid di tulbok ti istante, tadalaag. ipakadam na niya kaalami jay. Naa, kasilasan na kami akapamilya, Rohel. Tultulbukan na kami mutan nakaslatulisan. Mangsigsigurado aklaan, Juana. Narigatan, na ipausar mo na iti inor-ornong kung antigo abasaw, malukaw, pinggan, kanda dumapay. Anya? Anyat klasim nga ama? O naidaytaan? Apayakas dyan itatang nanang. Diyak man mo, tidayjay nga amayaw. Nakaskas daaw nga min, ti kinatao na. Ala, saan mo lakit di nga ibalbalikas, ti kinasya sino na, ang mga numabekal na ka. Amo yun, iso nga gulimag kay latan. Mangibabain niya ama. Asin na, titis-tismisin yung agila. Awan, daytay man am amumay, nga awan sirbi ti pamilyana. Tay man baso kit ng antigo tatang. Ganasak man mo ti uminom itikas di abasaw. Saan ay? Ang mga numabuaw. Baso lang, may batakit din. Nalabas kayo mo't tatang. Unay mo't daytan. Ay da. Ure kasla kukulaan. No talaga ang may batan. May batan. Saan mo ang may baga? Ti masakbayan. Anya? Damot pagigaman na. Apay, ubing, may batan na, ti iggaman na. Nakapkapit pa ikiti mati ubing, Malabay amon Edwin. Gumatangak tula nga tapno saan kayaw ngagparparigat abumulod kini tatang yo iti gamit. O naidaytan. Bay amanong, siyak ti mangibaga kini tatang. Wan man ngagpaiso ading. Sigurado, may pabulod ni tatang tanyaman na buludem nga dahi ti istante. Anya ayat ti kayat yo abulodek manong. Pinggan, maluko, baso. Umay ngamin tay kaayan ayat ko. Nas ka na napintas mo ti ipausar ko kan kuana. Unmut alangan mo't plastik. Akasla narugrugit ti langana ti ipausar mo, manong. Sige, buludem nga rodan tay tadmukan niya kadang. Un manong. Di may bagbaga. Wen, siyak ti makamo kini tatang. Kayang-kaya yan. Unay daytan. Pangaramatam aya, anak ka. Umay dagiti kaadalak tatang. Dagiti ngay daydayawin nyo ang nalalaing classmates ko. Ay, nagiti top 5. Wen tatang, umay da. Sige, ibagam nun na ti kayat mo ngay warkaw. Kasapulam ka lipat antigaw apitser, baso, cups. Wen tatang, irwaryo aminan. Awan may dagiti top 5 akaadalam. Naladaw dalaang siguro tatang. Nananay, kita ma. Ano saan na nga umay kat idulin ko matla ang nagita. Siyak ton ti mangidulin tatang. Amuyo muten, nakaan nadak iti amin akita ti gamit. Nang runa pay, nunginginaan kada antigo. Kasta, ti kayat ko kinkabalasang ka. Mapagpiyara ni ti kagawaan. Nasauyon tatang. Siyak tay anak, as super annad iti gamit. Isu nga, agpa ute... Ay, sus! Nadisulmon rayana. Ay na, unay dayta na kinaawan anad.
Ora yan. Nagsayanan, nagtigamit ko kantigaw. Just kay. Unay daytan, tatang. Lagi mas matan ti uminom iti anti ko abasaw. Kan lagi mas ti umigop iti sabaw iti anti ko amalukaw. Ay kulangaw sa rinyo na kita. Ay. Makapakigtot kayo mo't kaming tatang. Anyangay natinaga. Anay ko tatang. Anay kinabildak mo tayo. Nagranggas kayo. Tetifay. Anay ko, gusto mo ito natatang sa pinagdagsantima yung agdisukan niya. Tablo ka, kurang pa'y taangis mapagbayan mo ka na kita. Awan ka pa na kita, tap na ma'am, original. Iso ano na mabuang, sana na masukatan, tablo ka. Ay, gusto mo ito na daytan. Unay Maminsan pa'y tatang, balsan kan. Anyat ako na. Ay, nagawan mo ito na ba inyo iti karuba? Deng-denggen dati pa ng kabil mo dito anak mo. Unay daytan. Pag-uuyungan ni tatang. Sa bali at tao, tiyang muna nga isagot. Imbis at ipamilya na. Ay, Mother Rochi! Saan ka nga guungit na? Saan ka dara sa Tagari bumak kalatan, anak. Ay na, may blada. Bay am ida. Unay daytan kaka. Ay, Sige, Nanyaga. buongin niyo amin nga likaman. Tapno gunggunana. sorry, Nakabuong Mother dyan. Rochi. Bumaramping at dantumot nga men. Sana na Ina. gagara. Ay, no problem. Unay Saan dagitan. mo ba't ngayon gagara? Sige, ag-enjoy tayo la. Na. Yan, naggalas at talaga ti ugali ni tatang. Inton ko ang dinanog ka. Ay saan anak? Di ka pampanunot iti kasta tadakos dayta. Thank you, Mother Ay na, Rochi. di na pa'y impaakop mag, dagiti nabuaw. Okay. Nalabaybay amon. Amam dayta anagtaudam. Iso pasensya amon. Unay ngamin daytan. Talaga nagimpunak na lang, nagtupulak lang. Oh, Labay amon anak. ipagpagapok lang amin ka na kayo kan. Tano saan? Nabayagan na dinisnog ko ni tatang. Ay unay daytan anak. Kasanumot nga men. No siya nga anak na ti bumulod iti gamit na, ipaidam na. No sabali, ipabulod na nga oray agkarabitak ditan. Baliktad nga raw ti utag ti amayaw. Iso abayan yon. Sapay kumaa, ta makatupulak pay. Wun anak, agtepel ka laeng aginggat ka ba ulam? No apay ani pala ngamin tatang tinakiasawaan nyo na nang. Ay nagluko kan barok. No sa bali tinakiasawaak, saan kumamot asika at itimaaw. Ah, Iso adimon kwestyonaran day ta anak ko. just kikiti. Ama asilahis, ama apaidam. Makapabagtik na nang. Unay daytan, barok. Dayta timadiken kalakay. Apay ayamanay. Nagparabor ka no sa bali ti bumulod ka dagiti gamit mo. Ngam no pamilyam ti bumulod, paidamam. Ay, anya nga tinapasamak. Nagado tinabitak agamit mo. Saan ba't anay gagara? No da kami siguro iti anak mo tinakabuong, bumtaken ti lubong. Ay, talaga. Ha? Wow, tat
Nagpipintas moten dagita abaso ken plato a mabuong. Amok namin, tagpili anak. Nalaing to'y amam. One set mo't dagita tatang. Wan ada baso, ada cups, ada platito, ada pinggan ken malukong. Na ito, nagpipintas. Nanginalakit di dagita tatang. Ay wan 5,000 na kita. Di kay pay lagi matang iti simple laeng nga babasagin ta dumot dita. Ay saan? Mumeten kanyak anak. Kelas ti kayat ko. Sana sinan kwanset. Ta sa anak met sinan kwanset atao. Unay daytan tatang. May masandat ti uminom. Ta napintas ti gamit na abaso. Bongga! Anya? Unay daytan tatang. May namator. Ay, nagragsak. Tagjaming di bala yung mother, Ronji. Agjaming tayo tuntun Sabado ha. Ay sure! O may kayo lang anytime. Makalo. Saya ato. Makaino makiti ano no kasyay. Nagpipintas na iti paginuman. Mauyot ang aminom iti kapintas na. Super class mother Rogie. Talaga abong ka. Iso nga raw, akanayo na kagatang ka nagiti class, antigaw, ka nagpipinta sa gamit ang mabuaw. Ay na. Imimanin ako na makaaduak naman iti mainom. Taragi mas ti uminom iti balay yung mother Rogie. Thank you. Ay ba nakiti Rogie. Sweet, naggana sa dengken. Ala, agpapas kayo nga aginumuan. Sky is the limit. Oh, naidaytan mother. Awan na ita klase tama. Di na tayo pa isang kadagiti bisita na. Isuda nga sasango. Ala, di yun apalan barok. Ti apalam, katay nasaya at akababalain. Awanan na nabarbarte ka nagiti kakadwa ni tatang. O rin ni tatang, nabartek matang. Ni, di ba isa, sana na makatakdar. Natukulan, ti tengad na. Ni, pilitan na pala ang dito magdar. Ni, inasibayan ni tatang. Abang ano, matwang da adwa. Isot kayat taamam di bay nalaing mat. Talaga mawala akong mother. Agkaputa kitistan ti tamatamba. Ay, ha? Ipasamon kistan ti asin ti matumba. Matumba. Yan. Ay, sawanin. Talaga nga awanin. Sige, kung ko na malakay, awanan na iti papaidam mo na buong amin nun. Pamilyang paidamam, gigong na. Ay unay daytan, Edwin. Nakitak ang matumtumpan ni tay. Tinaray mo kumati ng ngulun aja istante. Anyaga po ngay nagtenglan. Kay kayat ko pa'y kiti anatuang Ha? Kisap amin na mabasagin ang gamit ni tatang. Kisap na nang gonggonam, pamilyam, paidamam. Unay daytan, barok. Nay, kitaan nyo ani tatang nay. Gapoy ti pan nakabong nagiti gamit na. Nasyak. Napamulenglengan. Hunay daytan. Ditan papagayam kinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Pamilyam, paidamam. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.